krompirček lepo olupimo. In zdaj ga bomo pa naseckali na enake kose. Evo, na kocke narezan krompirček. Damo vodo, kjer ga pustimo stati 20 minut, ker se bo dodatno znebil škroba, kar bo pripomoglo k hrustljavosti. Vmes nastavimo pečico na dobrih 200 stopinj in jo zagrejemo. No, zdaj bomo pa naredili eno tako omako, v katero bomo povaljali krompir, da bo spicy pa crunchy. Olivc. Tako je, ne, 2-3 jedilne žlice. Good. Česen v prahu. Ujej, veliko, vse mi je. Sol. Dost. Harisa je top. Tole ližge. In pazi to. Koruzni zdrob. Premešamo, da dobimo gladko strukturo. Ko me čihati. Harisa, česen, whatever. Damo zdaj ta krompir not. In premešamo. Evo ga, kako je lepo sprejel. No, zdaj pa to ruknemo na prospan. Tole razporedimo. Evo, damo pečico. Se vidiva, dragi krompir, čez ene pol urce. Ajde! Evo ga, prijateljčka. Še ekstra par minut sem dala na ventilator, da je pozavgal ven vlago in imamo crunchy mlad krompirček. Ekole, krompirček postrežemo z omakco. Jaz sem zmešala vege kislo smetano z malo olivca, soli in provensalskimi zelišči. Veselo dipanje vam želim.